Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Phungapam LP School lo thanbang phupen lamklar kachipi ponke ahok kalipusi KSA pen SMC atumpen akoi kipithu labangso phungapam LP School thanbang Abraham Timu ahin pen pada phejong news ke klang lamklar kachipi ku bertalong si nilitum banggen ningdu lo alang litum bertla so lamklar kachipi pon ke akoi nanggi pita ku akoi nanggi pita pulo te nilitum ke bang arida ke usomar ni tawe school hem kirkla alang lilong kacira duna bang puphan nili adap ko bena punjing kilong alang likahi gisido pulo te la akoi nanggi pita ma mate ahok ma lagela ladak rong arat lapen nang litum bang rapet herang kidum talaga chini lo tasi alang li phan bang ke non pining dere la bang so school a problem ke klang ali lo kai 2019 ning kan da problem klang lo kai Januari pen September an ni phowet ta sido hala sutani tum September tarik thogar ni ke bang bansi alang li class che bang thuke la pupu te alang li ke kaning ge thabal bang salam klar ke lasi la bang so alam klar ka chipi komane department atum tong lam klar chipi non pu lam toy gi pima la bang so teacher pha la tani tu misia question lo la dak district coordinator la official pen danglok la blok sa hana la so lamar jumtu nang li tum tong la bang so pot lam klar chipi non punang li tum tong ni la alang li phan ke toy ma yong sinang tum la son ke toy pote la ke nang li tum ta dai do nang li tum ta alang li nga chera buntu la sin li la dak bangso alang li tum Nijang Karbiang long hamren along ke damtang ahut Phungapam LP School along KSA hamren head branch pen kahumri dam ahut KSA atum pherang ke athengnu kaningje ponke ahok kalipusi Abraham Timung pen glam klar kachipi ponke ahok kalipusi KSA hamren head branch lapen SMC president secretary atum pen Abraham Timung aphan akoi pithu Lapuson si Phungapam LP School lo thanbang phu Abraham Timungke aning kankang thim school ahem ame thanga sai kache wangwe pin pen ke kado kawe arong ara do anta theklong prong alamlo lapen apiso aban kaningje ponke nehema sorle damde det pusitami neme thangke damwer pu kaningje ke ahok kali pusi hadak arada tumpen lamwoi ki pithu Nili tumke school ahem adungarai lokedo wang wangwe ke nili tumsi chinilo ningka ni si angbong batai kon si ke wang make eme thang si chinipo kaningje pon take hai pusi KSA lapen SMC atumpen karbok pon Lapen Phungapam LP School ladak lo thanbang phu Abraham Timung aphan ke CM lapen education officer atuma phan sitame complain alo pale vek po pusi KSA hamren head branch amai phu Timothy Rongpi lapen Jirja Rongpi atumpe pachini pon high school kitchen hamren pen borson tiso Karbianglong news ante alang li kyong dung apore pipia asai duk lang itum hai chathane ala hut bang ge pisu puta than ko hut bang la rong ba bian lo kam ta ko ma long ke da mai rong thom ti do ma ti wang phol de ta ko ti than bom hai te hem sor wang wer pu selang tu chi pu wang wer ma lang li hem sor so wang bang ta hi ni la ga thai no ba re wang ken da me chi ko trik khini pa nali phana bai nong kan na pi chik lo yan pe kidam tang ke alang ni ne pu bang suri tham pan chi pa nang puset da ni li bang la ban jum tadi bo ma se suri kilo na pa nang li dap kan bak dolo bang so school ong ke bang nili la chiklong mong ke continue lo la Saturday pan Sunday pen berian mang bang wer lo ant nali long restart do man te ji school restart hai do ma teno hejong nang li pu ke school restart ke nang sana man school start mane mithang buhi ban se to attendance la bang school start bang ke sa tum te kan ke pot la bang abi ha ante mo nilitum khobor kar julong ateng de lapus je osomartum wangwe pin same present bi at lapena ame thang sa wangwe sita ladak bang ame thang ka kita present si chibibi pula bang so buthanan ko pisi bu po la bang ke mo bai do tum ke bang ho start on thenong lo je amen da da osomar ka bi tum amen da do la pen present da bi ka ke wangwe somar nai dun de to handa present bi at lo angela master wangwe pin sta ame thang ta ka kita present bo na pula la pen la non pining non ki do bomo osomar to men dang hada bang ka bi thula sa ja ka men nang minalo si ke ta kon thu ante pikit chenglang ma mate participant tong pini tong ki juthulo ma pini si exam ang ke chenglang ta participant ke school ave ma do avedalo la military cricket home pen kan ko pen ke school bang ang si ave gap check lo hap check lo ange pini exam pa do phet lo
untuk pada fit puasa lo tetap mula bayi tu nang le ko pula pu kita tang lam an pu lo masih bayi tu nang hut nili ke bang ko hut exam bang ceng dan nang masih kapan ceng dan exam bang ke la so so mar tum exam tok thegi ma nili mah tak tanya kita ke sih oh bang kon lo non exam nai pidun ke tetap ke bang narkem lo bang nar ke ta Saya sumar ke do suta bang master bang ta lu kan tidak tiap mare ke ini ke tidak lo mare ke bang pun berong po amare ke sumar ke hende po ke mau saya mi khang hem sidu dan lo sumar pha po dak lak la po mai ke sumar fan sik sumar sik thank you too la pujo ame thang mang phun berong ti khang bang ke se tar sidu long le de ti ni kai ta dak ni he ma tung lo ma ti yo di ke dak bengan bang po master bang mau di ma po nang lang cari po master bang he ma lu tu yo po sumar tu khang yo master lu than kong ko ke lesson abi long le de tenang ni la master bang dapi bang lo mate ke ni litum ta ko chingrum tu ko ke ma do sumare tum phana antun tidun ko ya ko la ni litum antun tidun ja dun lo te la so huta ni tum ba hapuhan ani tum do joy po ga master bang ke lu thana se bi hek la pulo ne mate ti ne mate so ne ta li dun to ba dun long le ne ni yo te hong lo la ni litum hasila pu mati sumara pangrum pi tha bu po ga to bu po sumar pangrum pi po ga sumar dang du po ga sumar tin hong nang la son ni ngani kanang bang ta dap ke phot thok bang do po ni di pangrum pi dun dun lo hong na ti le ha hong na ti lo Coba ni deh. de bar le ngali de lo pur jari si lo ma si than te ni non jar non bo nong nam ju mi se nang gi pu su ni bang master ha ci pa dok dun dun lo ni li de pur jar lo mati masih aku lam ya ci pa dok dun dun ni bang Adu kami school dak tibok terai alon ke do sita dak bang ke 2020 21 pen ke school si avide lo pen school ke du bom lo sita teacher sa bang vide lo da non 22 aning kan ta da ke 21 aning kan ke thana por anta da ke exam pa de lo sumar han purikha pen kaddo ka vela Hamren Bar Association pen pherang ke amai kangnipon Kedam tang vosik ni phainer kep arni punja polling station along bot ke jogbom ahut hur chodut ajok bang truck atuma phan police atum nep ingnang pon detlu laso advocate Chinthong Hansesi pajok ponjia phan claim pilu advocate Chinthong Hansepen chepa klarpon atengki nilila high case ke phwa tuma phan ke pa jogjia phan DC court along claim pon bom ahut nili phan inod along suri phoke batangka nangke hangpu akoi nangki pipen DC a thengno penang an asar pimaratum nangche songponlu Lapuson suri phokep ke hangpu nilia koi nangki pike ahok kalipusi advocate Chinthong Hansepen pherangke angno chethanpon limitang UAC nililong nang cerap tu SSN tu kami nil engage kono lang itu kami nang top dona nang cerap tu lo lapen ke porpai hinia poran sini libut belbon dah cuma bilong lo belbon cuma pemahut bangso amuluk pen sapimar bang pokok betul bang lo dak kodolong solup sudah teman patuli lo dak thana patupoli lo nili bangke alosi do kod alo alang nidun fansi nili chesom bibom alang nidun fansi nili la bil kapat jogi mate la alang teman jail pen hen kapada nongi masih nili claim bibom la pu ang tan bangke nili fansi nakang tonlok nili poisa endet pusipu nili poisa ke hang thap pusipu lason si alam ko nili pan pakla la pen ke nili hada kod alo bangke nili pan kod alo na julo nang klang tenghan ke kod pen release ko ke nang limun itu people sinan ka protester la nili manghara pa keng lo latung de delang botalang sorat borpatararat punjara da tung kisun no ke ponai bangke kalidi kalang namun di panda pasik sakat la sila hai joini insam jin pena tung bisi pana ngai to pansi rang pasi nili ra pa keng lo sudah me da antanang lelo nili phan mane ladak latung kache song alang tung ka protester bangke idud a advocate hanse sango Chinthong Hanse alang li inut kiduk ke lang arat areng se asa pimar dum pregnant lady budaku lapen ke sarpiru atum penta pukul makipi kipun nuwepin atum penta 50,000 poisa ka demand bisiko la solama ka hok he
lapen ke ni khadak nang tet pen magan ni pan media tu na julo la media kote itu makin tu ni pakeng lo Lapusona keske ke klempi afido sita suri phokep nangjipu ke hangpon ke ave ke phowek a hematum aning kang sampensi nang piponji la sodio clip tami do pusi hansia sang hopen jaipon nili alang itum song temra prabatum handa nili nilo nang itum cepake ingkala pokali amasi hala a hemasor ke phowek atumapan mijing pi jeptok bi tu sing grandson la benderson a hemasor to hala tu verification apan phone call la bangso voice clip nilong do alang itu mana julo nang itu apan advocate bang poisa pini demand nang kurima pini poisa nang dabi kurima nang hangma advocate bang alang tumpulo advocate bang ke claim kita menambang nang pinangi siap fees do sitame demand nang kurire lasi nitum ning reng no nitum kunci ansi nitum cisiklo la penke nitum ning kang sampensi piji walam the la ke pove ka bang ku hema sortum beta lamkar di ponlo la bang so voice clip ni liom do lapen lapuson nelipan rat angnu nongno nangke jotap mate allegation kiwan ke nilita ning oila lason nongno ke jotap aputhak defamation case tami piponji puta pherang ke angno jethan pon nang dabi ku bangke lasona allegation ke man bangke la bangke ni oila binong lo lapen ni ning duk cepat lang lo lapen ke nili stame dia provision di dalam ni mak nili tunta aina teng sedang nang kokpo lapen ke nili pan la publicly nili pan ake nong nang do pot nili alang lipan defamation case tame nili file ji lapen ke civil suit tame nili file ji alang li pima alang li ke claim chok ji join nili alang li against case file ji lapen ke alang li mu case pulo tamte alang li chini po la dak fee legal long malong lima lam alang li bang pan klar dak pen pan heko lasi alang li pan sedame putot chuning li lo nang li tuma pan si kato we rong rak nang keciki lo lasi halak kalili alama pang kenang itu rata pan pin khatat tang ne la pen papang hunang li lam pen si ni lam ting kon lo kurang laso akes abang hamren along association atumke jerap dunde lo pusi jeparai ponlo alang litum along kaprek advocate pawan nang puta jong ponthu lapen ke phove gatum aning ke hangke ake joy advocate nangji mamate anam ke an advocate nangji make ke phove gatum ta methang advocate jewan popusi jepaklang don nitum ke private advocate lasi nilitum ke claim PEC fees do lake nilitum det kali bangjok ta en lo pusi advocate chenthong hen sepen thanpon produce kondet pen api miji pen rajya pan bangke further interrogation apan police remand konik dero lapen ke aduntu ni phai create trokani bang ke thoma bang ku pan ne pon thilo hetsing tiso grandson senar lapen bilson jara alang itu man ne ponet pen api lapang so dadak di hamren west karberong district arongbong hamren along judicial court along silang teman one law one penalong teman produce iglo produce that pen api court along ka produce hut alang itu kitu ke hakalam court pen arjulo ko pineka siksa doma pini injury doma haila marjulo alang itu pen hang injury re kisi pupolo laso phi alang itu kan specifically order dated 13/6/2022 ni phai trek kom arni court pen arjulo niklo miji inti rajit tokpi om kuterangpi apa arjulo niklo nang itu mapan court pen legal aid council akinang doma mate nang itu metang advocate nang itu ciri jima lada alang itu labang so order long alang itu pen answer pi ponilo nilitum metang advocate si that accused are informed about their right to free legal aid. They stated that they will engage their own lawyer. Klardak pendak si alang itu pen akun tulon nilitum metang advocate si nilitum si engage iji nilitum han free legal aid nang ni aduntu ni phai create trokan istame hetsing grandson lapen bilson athanda ne ponet penapi lapson thot akarju badupon lo court pen nang itu phat free legal aid akinang doma alang itu ben si thabdun lo ni itu man free legal aid nang ne ni itu ni hang ateng si advocate mate lawyer ni tum cheng ke sikji bangke la Sonia case la Hinia case Botlang so PS 41/22 la pen Botlang so PS /42/22 la Hinia case bangke ni tum hamren ke do
dak hamren apprentice bom mate hamren bar association advocate tu an mangani tu laso labang so case mangani tu otun delu sini tu dak ceparai kon la pen ke alang itu aning hang advocate along kaprek angtan pen stamia pawan stamia alang tu nanya di fu pen tamen nogong pen tamen guati pen alang tu maning hang alang tu engage ning hang alang tu mayo kan engage tamen itu men objection ave stamen ni tu dak doprong advocate man mangani tu edun tekelo kusipu ate piniani niliphan nili new practicing advocate aphan niliphan attack lo piniani kaprek advocate man attack athe alang liya personally like attack leader thela kaddo ko be ni dum legal fraternity ban se ka attack la mangke kasi mangke kapachini pon kang tu langkar ko mangali kapachini pon kang dun mangke la kaddo ko be atumi kada kaching room long kaddo ko be la pa pido thaila gali inut bahini la ke japon ke chok chit ma joine si hala phigi dun dum bangke akaprek akhi no mathara dili ang ton pen ke thana ko akhi bangke la pulo atumi ka chesong long ka chapang tang na bang thi sitame bifu district legal service authority along inut para legal volunteer boleh dalam itu ke sengmera ba ason alang itu ke la DLS itu PC ke claim ma koson se ke claim ma alang itu ke do ya chini thana ko ba phi alang li sitame alang li dak bang pen rada phana kapamang muta ipara kita otong si kunana kana buke otong si la da abya ke ko la cuma la si nije ponare alo kupima ke do la ke alang li kan kon pamile to district legal service authority pen free legal aid people lo tahe mene lake alang itu aning ke ha majoga phanta dabi kuri reje nang tu free legal aid embek nangji alang itu aning ke ha nang tu free advocate tong enjima mate komane thekmuchet remuchet anam kipinang advocate enangji ma lake hema sor tu aning ke ha bahala ke pove ka bang budun laning ha la solam the ni declare dak dak phang ko ilo alang itu manda arjulo nang itu free legal aid advocate nang jima alang itu si nang ni alang itu si nang ni alang itu si nilimitang advocate itu si engage alang itu si pondo la penke isialam nili kapaka tukang tungu bangke la pulo nili tu matu mita nili pulo nili tu ke private advocate nili tu abangke kadawe konta nili tu thanung nili tu pan ke pinekam na paklem lo pulo te nili tu khala sote isia nam endu tu kasi nang itu kado ko ke la solam chini ne deta hailang mene sita mene tu doktor long se jelang dak ba nang itu hemalong distia kam na paklem kita hem company hajira muni le chang nang anam pina la soteng sini tungga bang pan iklen pianam la ni tum ni putar lok dak kacokotai na alam anam pini ni tu isia fees enu nu lake ni de majok practicing advocate ta lake fees du la pen ke fees abake lapuan tu isia limit ali majok advocate ta komane ke sulit ko mane ke farok ko mane ke president eta de mane ke allah eta do mane ke akro eta do lake akis pena akis ali akis koson se ki summa advocate bang koson se kachi sig nang ma koson se kachi prepare nang ma tupia research ke claim nang ma lahai langdam et pen si advocate tu isia fees ki hang do Lamet guru longkam teron ningkan kresi karli arni dong mukak ahi thialong chikimopon. Karbi lamet amai dong mukak aro atum patir pipon si dong mukak ahi thialong kedo lamet guru longkam teron akumlin along bongkrok pen milur met hek pen chardom char dipon si dong mukak karbi lamet amai aro ahin pen chardom char dipon lapen mohamaya constituency MSC lunsing teron ahin pen pusidami lamet guru longkam teron akumlin along chikimopon si chardom char dipon si dong mukak longkam teron amaro along mai pedopon lo Nepi alam neching hon chenampu athepi en ponsi karbi lamet amai tiripi ahin pen kapin khat pon ateng aha wartin arotin lamet guru longkam teron aphan chikimo ponlu dong muka karbi lamet amai aro mephu robindra rongpi ahin pensi lamet guru longkam teron akai alamu sitame than pon nangli ni nang pari dum nang panu nangli te ga son nang pari du noi am tu se lo ri lo pa na wara pa na pa na noi nangi ite ga son ke ga son hiru me na pi du noi ta ti nangi ti ni nangi tu min ta thi lu ti nangi pa ti ni tu brate pen ni tu nangi ti mu lo ta ti ka dong ka ti yo hor ko ve hor la na ve e be nga ve an ve ve kuna yo kantang kuna kan sa kuna ka dong kuna ka pa kuna dei nang ipu nang long kan pe ron piso pandalu Okay.
ngang ini pulong kanteron pengen nang likyo apa yang lala kuku ikan teron laban pamelabu dengan ini punah meri punah pengen ini punah meri ini punah roy oka jeng oka kiri oka kol oka ujung tem ok jo dengan pihak meri orang dengan ini punah orang loh mai hot hai ini punah arah kali ini punah langbong tuh mai langbong horpo pi orang api dengan pihak meri ini arah ke kan dia dengan ini punah arah kali punah dia punah arah dengan dia Bilo lang lo, medium lang lo.